mahamba y'amenyo niba ari voka naheruka kurya njaka voka we imbangurire we aya mahamba y'amenyo nagiye kuzangira njaka voka we nakoroherwa we njaka voka we imbangurire we njaka voka we muzehe umeze bite ibiki amakuru ni meza ariko surandiza ikisoko yicara ni weho sawa kwanjye ntabwo bakibuka urashaka ndashaka voka urashaka nshaka voka warasaze nshaka voka we nshaka voka imeze ute imbangurire abantu bashaka ubwoko bujya mu kibuno ko mvuga utera hano nshaka voka y'imbangurire oya nshaka voka y'imbangurire oya ntabyavoka tuza we nshaka voka y'imbangurire warasaze kandi eka nze mpamagara abanyamasengesho ngiye guhamagara abanyamasengesho muzehe nshaka voka we ariko voka we imbangurire we voka we eka nze mpamagare pasiteri na shebaze bamusengera ubwenge bwagiye mu kibuno voka y'imbangurire tuza cyangwa nyine njye kukishyingura tuza bagusengere tuza nyine bayizane tuza voka y'inkumi we imbangurire we iravaye pasiteri arayizana na Allo bimeze bite ubu se byaba byongeye yasazera cyangwa yamaye nka none voka bwoko kise kandi abavoka bamuburanira mu rubanza rwo mu busazi cyangwa n'abavoka bano voka zisanzwe ewe we reka tuze turebe uko bimeze yego salamu alaikum reka mbwire pasiteri tuhagere muzehe buretse ba pasiteri bagiye kugera buretse bagiye kugera mugeze shehe we uzi ko yabaye nk'agatumbi k'ingurube mwabangutse koko iwacu we yabyimbye inda wagira ngo ni ipusi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum voka y'imbangurire iva mu budage a'udhu billahi minash shaitani rajim toka voka y'imbangurire inkumi weretse umwana ntabwo ibiganza inkumi we weretse umwana ntabwo ziraka turebe ibyo weretse umwana ntabwo ibiganza umukuramo ibimurimo voka we ndabyirukana ndabyirukanye uzanye voka njyana urutse mu gihugu cyo muzehe voka y'imbangurire n'urutse mu gihugu cyo abadayimoni ndabirukana voka y'imbangurire abadayimoni ndabirukana voka y'imbangurire
Alhamdulillah rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Yasifuhu innahu rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwa warada yumu. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Ba'da lam yashfa'u ila fi ibni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi. Ya'lamu lahu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu rabbil nasi, maliki nasi, ilahi nasi, mishali wasi lihanasi. Alladhi yuwaswisu fi Pakistani mzee najaya. Kala Diamond bakulima ndikoni helezimana Kala Diamond ina mazimana Kala Diamond bakulima ndaberuka ina mazimana ndikoni manu yingota yakumuriro ndi marayika manu yingota yakumuriro Kala Diamond ndabirukanye Wizina Yesu Wizina Yesu ina mazimana ndakoni na mazimana Cheza sogoko Taka tatani mzee Yesu Kala Diamond ndabirukana ndakusengera je pastor ndakwirukana n'aba Diamond bakurimo Kono mpaje ange na matenga aba Diamond bakurimo ndabakura nosha ndabakumara mamwe zina rya Yesu zina rya Yesu ora kirasha inganje mpandare hano nayo ahari reka nzanje kureba ibyo bintu biri kutsa kuri nakomeje kumva biri kutsa kuri reka nzanje Billahi minash shaitanir rajim. Ku izina ry'Imana nyirimo we nyiribambe. Bismillahir rahmanir rahim. Ibisingizo byuzuye byose n'ubyo Uwiteka umurezi w'isi n'ibintu. Alhamdulillah rabbil alamin. Nitwa ngoma ya Sachego. Ngoma ya Sachego. Aho urine. iyo ngwende bavuga Uyuramuzi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. nimwebwe mwitwa muteza umutekano A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Uyu muntu yasaze. wari mu biki kwa mambosi Uyu muntu yasaze cicika tumaze tumusenge. nimwebwe nsigana numva mwitwa muteza Billahi minash shaitanir rajim. ndafuse ngo mwese mbone muve hano vuba Wari wahuye n'iki kibazo? mwese mbone muve hano vuba Mumufashe mumwe ntabwo